Ruden, intay basain na ti surat ti Maysa Pagayam, ang naglingay di tinagan at Tom, iti Nueva Ecija. Kastiman ti surat ni Tom, ken ka mangbianaw. May sakmet kadagiti na ayat at dumdumngeg kadagiti amin a drama yo. Nang runa to'y biyanang kaya kadagiti naganak kadakame. Kastiman nga irugek ti amen mangbiyanaw. Agodo nga kanaor. Salamat. Agodong kan, tayo kumutin di pensyon ko ka. Gumatang ka iti na mas amasida. Awan ang kakaima sa talaga tigatangag. Dagijay na sustansya makmakan. Kan gumatang kan to pa iti bangbanglaw. Naibusin di bangbanglaw sa usaran. Anom ti bangbanglaw katada ka matakanayon di ti unag ti balay. Di mo kunaan nga ibang-bangluam ti kubed. Natural. Usarak ano ada ti papanak. Tamadimot no na ang dod ti payod kuno da iti magmagnaang. Alawanan, gumatangak taon. Kundi pa banglo ka nga men, kat agat lakay kanto matlaan. Imbag at agat lakay. Mas daaw kan ano agat baby Otraw. Makitam, si kamot lang aron ti masoron no sungbatan ka. Alakit dahin, ingkagudungan. Gumatang kay tagkakaima sa makmakan siya nang. Kundi mo liplipatan di bangbanglaw apagpagatang ka. Ayan na nga itagitim pagatang ko kan ka siya nang. Dagitaman na eh. Sigmut anat natang dagita. Adalang arudan ti gardi na pangalaan itinat natang. Gumkakastapay la ti ginatgatang mo. Kasla di mo kaya tapagsitaan itinaimas dataaw. Naimas mat dagita Pensyon ko dinapan mo impalingkay. Ngam di mo pa'y katangan mo't di nagsimple apagpagatang ka. Awan pa'y serbe mabakpakitan. Kalpasan anak-anak iti talaw, ibagamatan ngawan serbek. Siya, tinagrigrigat anang ipas ngay kanagiti pinutot mau, kalpasan na ibagamkit din ngawan serbek. Kasanaw kat makapabwisit kamot nga main. Nagsimple ti pagpagatang ko ngam di mo pa'y katangan. Ibag kumano kwartam ti maigatang, kwartak mo't nga raw. Diyak garod kayat ang umato ti presyon mau. Iso anat natang ti ginatgatang kaw. Jakon gimatang iti karnay. Rasawn, iimot mo hit di kwarta ka, iso tamaw. Ayan na nga iti bangbanglo a pinagatang ka. Ay, awan, ti bagatang abang banglaw. Lukas ta, oray di bangbanglaw, di mo pa'y ginatang. Awan nga ro, ti magatang abang banglaw. Awan magatang at adi ka mo tagsapaw. Talaga kiting awan sirbi, mabakbakitan na. Anya? Manipod nita, di mo may gaman ti pensyon ka. Imot ka bakbakitan? Ipaigam ko lang arudan ti pensyon ko kan kang imot mo pa'y. Isa manipod nita, di mo may gaman ti pensyon ka. Ay, saan lang asawaam, day ta pensyon mo. Iso ti kay daam, kan rakabam. Una, piyapay ti kwarta kay daw, tamok ama alak ti kayat ka. Saan nakaskan ka para igam lang arudan iti kwarta, imot ka pa'y. Mabit lang, umayan. Nanang, anyat mapaspasamat ka ba kayo? Abay nagsanot kayo. Di kay agro nga Ay, nagsakit tinagam ko, anak ko. Apay nga minaya. Batahayak lang amada. Ay, Jesus. Kasla ang muklatan ti pagkaskastaan nyo, nanang. Ikanak man ititanaw ba? Ang kupitan ti marukong ko. Langarod, umunag kayo. Agsugaw kayo pa dito sa halas, nanang. Kumusta ang tirik na yun, nanang? Di kay agsangit manan. Kasadaw,
Nagsakit na talaga. Diyak madaran tinalao sa sakit na marikrik na. Kinasaya agawid kayo, nanang. Anya, pag-awidin na kaon. Kaya't mo ka di amauster na ka di na oras. Ha? Sigurado matayak no agawid ang anak ko. Matayak itinalao. Sa sakit tinakap ko sa amayaw. Unay lakit din ayang amin. Kasanayan kayo nga agrikyar ka ni tatang. Basol na. Isubuti ka na yun ang mga pakanyak. Saan nagsiguro nga ayatan siya amayaw? So kas larong itak mo tan, hindi pa nagkita na. May kayo, nanang. Itulod kayo ni Jebalay. Ay, saan? Diyan kayo tagawan. Nga umako niti kinalay nga umapa siya amayaw. Ano nagaramit kayo manan, iti di na nagustuhan. Iso na nakapungat ka na kayo. Talaga kita kagura natin pa nagrukrupa. Kiso ka na yun ba't nga apaan na. Kaya't na siguro na mataya ka. Kalpa, nanang. Alang araw, dito'y kayo pa'y balay. Kaya nyo na kitya pukuyaw. Dapit papanak. Sapayad, dapay lang di trabaho na di manugang yaw. Sige, dito yak pa'y. Basta di nagpapapanawan, Hiner. Timano kayo man ni Jebalayo, tatang. Madamdama, sa pulan na kayo ni nanang. Hay, Pirmi mo't alibiyo. Nagapa kayo manan kini nanang? makauma di inayaw. Kaya't kung ngay sina. Alamadi tatang. Itapay talakay kung bakit kayo sa kayo agsina. Kasanaw kat makauman ti ugali na. Makaisinsina ka talagang kang kuwana. Tatang, no anyaman ti sanyo apa nagkinkinawatan, pagsaritaan nyo kumanay bag. San kayo agsinsina, tama day. Ay talagang ay sinak di inayon no sakto makaungay. Nagalas ta ugali na. No apay kami nga isupay tinagbalin nga asawa ka. Na? Itataadan apo ko yo? Sayo lay bagati kasta? Madi tatang. Italangarot na amiris ka tinagmadi nga ugali na. Makauman na talaga. Isa dito yak pa'y labalayaw, tao. Asino nga rod taday di balayo nga eh. No nagawid di inayaw, iso taday jay. Ngam no saan ang nagawid, dagiti ipals, pusa kas kada utaw taday jay. Nagkikinamat na siguro na ijay balay. Kasta da nanang kan tatang. Komporme te pagapapaan da mangbianaw. Nagbabasit banag. Panawan dati balay da ukoy may mutlaang idaan nagawid mangbianaw. E di na minsan pa'y ngaldawa nagpensyon ka. Ngamawan pa'y tinintad mo kanyak. Si kanti ng ibaga, nagpensyon na. Kaya't asawon day ta, kwarta. Ha? Apay nga nasa pulong ti pensyon ko, kat pensyon ko nga rod day jay. Nagbastos ka matan nga asawa. Agsapol kay ti bukbukod mo akwarta ha. Nalikat mo itad ko ti pensyon ko kan ka, tamangan no sol-sol, wamlaan. Sige, kwartam laang no kwartam. Talaga may, kwarta ka talaga. Nagkuna kami napakibiyangam ti kwarta kaya. Hindi ka nga ron agdanag. Tadya akong pakibiyangan ti kwartam. Talaka babain mait. Ha! Day, papanam ngay. Awan ang tibibiyang mo. Okay, fine. Awan nga raw ti pinakibiyangan. Daom, dito yak manlabalay yun anak ko. Abay manay nanang. Agsinsinublat kayo latang ginitatang. Agtrabaho ako madito ibalayaw. Agbalin ako na babaunan yaw, tatangdanan dak.
Ala ni nanang, anya ka di mananday taan na pampanunot yo. Di nakmatlapay gaman iti kwarta ni tatang yaw. Iso adituyak laangan balay yung agkatulong, tatangdanan dak. Madi ananang, nagalasan nga nagbalin kayo ang katulong may dito'y balay. Kan may sa awan ti pangalak iti isweldok kada kayo nanang. Ha? May sakamot nga anak nga imot. Anya? Ang trabaho ako naklangarudan ngam imutan dakpay. Nanang, ikan kayo langan iti sagibasit akwar tayo. Ngam tagbalin kayo ababaw nun may. Agawid kayo kit din. Diyak kayat. Diyak ko nagaway di balay ni tatang yaw. Narigat mo't no ibagak abalay may. Tama nga no pa ba inanakpay. Nanang, Dayta nga may ti paglayngan na. Timang pabain. Kaslasaan asyak ti ina nagiti pinutot na. di yung amin kontraan ni tatang taplusan kayong agrikyar. Gatangan nyo dagiti pagatang na, tapno itid na ti pensyon na kada kayo. Ninak man isuraw. Siyak ti inam. Isungad ado nga ron ti amaw. Ngamsi ka nga anak kaw. Tatang, mapanyusukunan ni nanang ijay balay damanong tom. Ijay kano tinapanan na. Anya ko ma, jak met damdamagay. Ala, nagalas man ti kastang arami diyo tatang. Kasano asaan nga agpasugnod ni nanang ngay, kat kaslawan mo ti serserbina kada kayo. Naartigid di una dyan nayo Tatang, No amuna ti pimanaw, amuna mo't nga raw tagsublet. apay nga ruda pimanaw kayo mat ngay. Kanayon abakante di balayo, tapampanawan nyo mat. Malawol na in. Agawid ak nga rudan. Takay didak mo't kayat nga agnaw diti balayaw. Ne, sana kasta tatang. Naglawag ka kasta ti kayat mo apagparangan dalay. Di mo kayat nagyanak diti balayaw. Nalipatam samot na nasak tinagsapsapol iti palpalamot kukin ka. Idada ka pa iti sidong ka. Ay anyan tagibuy-buy kayo manan. At pa sumay. Ditag na idaklabit iti balayaw. Di sumagmamanungal daw. Di mo pa'y kayat. Sakit ang maunay. Isa pumanawak mo't laing. Kakababay nog na idak niti balayaw. Isupay mo di sa nga kaldero alam mo tayo. Konsumisyon na talaga nagiti dadakkel tayo manong hener. At damanan inaramid da nanang kan tatang? Ijay balay tinapanan ni tatang. Ngem nagpasugnod manan, tasabali ti pagaw-awatan na kadagiti may bagbagaken kuana. Iso aday jay, pimanawan. Baybay amon. Saan mo ngay kaskaso? Paspasurutam latan no day bagbagana. Tas sigurado asikateg parang adagas kan kuana nung kontraem dagiti bagbagana. Day tangarod kat manong, siyak man ang tinagbalin adagas kini tatang. Hay, hanyamot ni tatang. Isu nga rod, abay bayam no agsasao. Saan nga iso ti pakariribukam? Tatang, mapan kayo kumaidyo balay, yung kay sukunan ni nanang. Na, apay kumasok ko na ngay. Adamot sa ka na magnangagaway. Amok, da kayo lang orayan na amang sukon kan kuana, tatang. Isasukunin niyo kuman. Ay sus, amo na ti pimanaw. Amo na mo't nga raw tagaway. Maday, tikas tatang. Asawa yun ni nanang. Api niya abaybayan niyo. Kasanaw, no mapanunot natin umadayaw. Umadayo lat ta. Awan lat na sakit abakrang kaw. Tatang, Talaga ba? Sakit din ti butbutlin na. Ay, jak lang sa pulan ti asawa ang managing bubukaw. Kay kayat na lang dyan aramidin na. Pensyon ko lang tinapatagkin ko na. tatang. Ay sus pumanaw kantaw. Di naktumaura amang sukon ni inayaw. Ibagayo kit di kan kuha na makiasawa ni ti sa balay. Anyan tatang? Diyak kaya tagbalin at tubag itinagsak na. Isa makiasawa iti sa balay. Nukas ka, ti pagragsakan na. Ener, sigaman ti mga lukoy kini tatang, barang nusukulan na ni nanang iti balay.
Di mo to pa'y nalukoy, siyak tulakit dahin, ti makalukoy kin kuha na manong. Anyamot nga minan na yan ti kastoy. Sabsabali ti ugali da, bimakat kan limakay. Agasem da kasala idoron na pa'y ninana makiasawa ti sabalay. Anya? Dahita ti pudno, awalan ti patag ninanang kan kuha na. Tinasayat pagsangun tayo langin nida, bareng dumngag da. Sige padasan tayo pagsanguni da. Sapay lang kumata, dumngag da nagpaisaw. Ay, nagrigat ka nga mina na yati, agpadakkel itinaganak. Tatang, kasangay ti anak ni Manong tuminton bigat. Hintayon to'y balay da At na patag ka papanak. Papanan nyo nga Si kaayat ti tatangkaw tapno'y pakadak pa ikan ka ti papanak. Wala ni tatang. Agdamdamag aklaan mat. Kasanaw kat magbalbalin ng nakit din nga ubaing. Basta dati na patag ka papanak. Mangig kayong tulangan iti sagana di apokok dito'y balay. No, saan nyo ayimot Amok ngamin nga di balay datum ni nanang yaw. Ang mga no'y baga na kanitom adidak ik-ik-kan iti makan. Umay kayo nga minatap na makapagsarita kayo anaimbag ka ni nanang. Dahito yan ti umno akanitaw apanagsarita yaw. Ay sus, umangasak nga oras yak kasaw di inayaw. Nagmayat to pa iti biyag ko'y daawanan dito'y balay. Solo konti pensyon ko. Magatang kumutang ti amin akayat kaw. Kanayo ng anabang luak. Tamagatang ko ti bangbanglo akayat kaw. Sana kasi edininanang nyo ti mangig-igkam iti pensyon ko. Ultimo bangbanglo di na pa'y magatang. Takayat na asulwan ti pensyon ko. Bukataw abakbakatan. Uray kasanaw ti panakisarita may kinitatang tapno sukunan na ni nanang ngem di na kami pulos pinatgan mangbianong. Naragragsak kanon no awan ni nanang iti sidong na. Da kami ti masikuran kadagiti dadakkel may. No kano pa'y alimakay kan bimakit da isumaw ti panagbalinda akasla asaw kan pusa. Nakarkaro da pa'y ngem ubeng mangbianong. Nanang, kasangay ni tatangintun maminsan na bigat. Sana yan? Nalipata kon. Anya? Amin abay papanidya amayaw. Nalipata kon. Nakarkaro agumura ni tatang ano, saan kayong agawid iti kasangay na Gumura lata. Lumabas mo ti kasangay na nga uray dinak makitkita. Saan kumakasta, nanang? Pagsaritaan nyo, nanyaman ti saan nyo, apagkinkinawatan kinitatang. Apay aya, nga idaldalyo kanyak di amayo, kityak lagarudan kayat. Gapu ka dilang, iti di na panangit ito, iti pensyon na kada kayo? Aminan Nanang, nasimsimbang ti panunot kaw no dak di ti balayaw. Makaamon jay amayaw iti biyag na. Tatang, anya ti kayat yu asagana inton kasangay yaw. Ne, anyat isiman nyo nga Tawan, happy aklaeng anak ka. Ha? Happy kayaw nga uri agmay-may sa kayaw? Una, nagmayat to pa'y agmay-may siya. Ne. Sa balin samot ti kayat asawan ti panagisem-isem yaw tatang. Ay basta, naragsakak anak ka. Mangyag kamin to lang arudan kadadaligan manong tao may ti pagsasangwan tayo diti balayaw. Kaduamin to ni nanang nga umay. Anya, ay sanay, diyak kasapulan ti sagana. Gastos lang na ita. Nagado ti paggastusan ita panawan. Isabaybay amaw, anak ka. Tatang, Sige, tayo nakagpalas. kat no nakapulas kayo matan, nagbanglo kayo pa yung araw. Diyak kursunada to'y kamisitak. Inaksukatan. At nangaminta na pimpinta sa kamisitak akabarbaraw. Natartaraki akno dayjay to osarag. Papanan nyo ngamin aya, tagpulas kayo iti uray la.
Para kanyak lang DJ Saan na masapul adamagam, anak ko? Ada na kay baga kanya kada kano ti kadkadwan ni tatang numapan ije ile. Anya? Ha? Ay sos ang mga no at babae ni tatang. Mangibabay ni tatang. No kaano pa alimma kay mo't anagarami di ti kalukwan. Kasaritak ni tatang, may papaniti da ito'y. Inasaya at manaong ibagayo ka ni nanang, bareng no agawi din. Wan, kastalangan taramida. Barang no agawi din nanang, kat isaw ti makisaritak ni tatang. Kababay na talaga, no pudno ti may papanitar aramidan ni tatang. Nanang, agawid kayon, pangasiyo. Apay, masayangan kan iti palpalamot mo kanyak. Sana kasta nanang, awan anyaman nang oray pa'y aging ka ititong palbiag ko, apalamutin kayo. Apay nga raw, apagawidin na kon, kat amom lang arudin ajak kayat ti agawid. Nanang, no diyo kayat nga agnanayon amapukaw yun ni tatang, agawid kayon. Day tagarod ti tagiuray kaw. Ah, Ti mapukaw ka unjawan serbi na nga amayaw. madi, ti kasta pa nagsasauyo, nanang. Kat talaga ba? Ragsak kon kat ngay, no jakon makitkita iti kaano manday ti alaklakayan. Aw. Wala nyaman na kada kayo, nga oray agdan sabali a babae iti biyag na? Ha? No diyo kayat amapan iti sabali a babae ni tatang, agawid kayo nga raw din nanang, pang-aasiyo. Kasi ka di tilutom ditoy. Ha? Wundan lang. Tumpa, kasta talaga. Nagalasan ti arami jaw. Ha? Siyanag, apay nga da ka? Isu ka diti. Asawa? Idi? Anya nga asawa iday? Asawa na nga ginggaita ni Kanor. Siyanag, di kagar aramid. Agaramidak Kano? May sakamata. Tibing-ping ko. Ang tala ka, siyanag. Kaya't magtanay tati ito na. Ang tala ka, kunang. Sigati ang tala. Ano ko, di ka tumamas. Sa anak abutan ang tapno umano kutaklatan iti panang babae o traw. Anya kayo mo't tatang? Ape adi kay man lang nagpampanunot. Di nakman pagsawa na kasta tao. Laklakayan kayon, ngam di kayo nagpampanunot. Mangibabain kayo tatang. Anya lang nga tanti ko na andag iti makaamoy iti narami diyo. Ay, awan baby, ang tasino man. Biyag ko na ikaw. Kaya't kung agsina kami iti inayaw forever. Anya? Saan kayo nga agsinsina, tatang? Sayang mo't ati pa nagdenayo iti danda ni 40 atawan. No agsina kayo kit din tatang. Diyak nga ro din naragsak iti din na ninanang yaw. Anya nga iti maaramidak. Ti amom naragsakak iti denam. Saan anya? No kasta nga raw, agsinatan. Wanda! Nalakaakla ang magtakasarsarita. Ha? Nanang. Saan kayo nga umanugot, nanang? Di yung isurot inayaw. Pangading na nga ro dyan. Agsinatan. Ngam! Iti may sa kondisyon kanor. Sa anak amunal, tapno makisinalatan ken ka nga awan anyaman na. Anya ti kayat mo asawan. Agsinatan. Oray agden na kayon ejekulasisem. Ngam! Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon. Kukwak ti pensyon mau. Anya. Anyan? Nanang, Unay kayo mutan. Saan na mabalay? Pension ko na jay. Isasak lang ang terumpal na may ranaw. Agpili ka. Itad mo kanyak ti pensyon mo.
Wanaw, idarom kayo, iti babae. Pili kanor! Konsumisyon at talaga dagiti dadakkel may mang biyanong. Nasakit may para kada kami nga anak da, makakikita kadakwada. Ta kasla awanan ti survey ti tunggal may sa kadakwada. Pensyon laangan tinapatag ken ni nanang. Idinto ta nasumukmat ni tatang tinagbabae. Iti kasjay nga edad na. Kaya't may kumamait nga agpimpin na tagda, bayat si bibiyag da mangbyanong. Anya nga tati kasayaatan nga ramidan may, tapnaw ag kinawatan dan. Imbes nga agparikot ka, Tom Barok, ipapan mo na rayaw mo, ti mapaspasamag kadagiti dadakkelyaw. Na dinto mapasamag jay kiddaw ti inayaw, bukudan na jay pensyon na, ta kwarta na day jay. Ang arudan, intay basaan na ti surat, ti kadus ni tayaw, naglingad, itinagan arain, iti Metro Manila. Kastiman ti surat ni Rain. Kan ka mangbiyanong. Naimbag nga oras kada kayo amin dita Lady L Productions. Ilingod na klakuman itinagan Rain. Nakapagsurat akmat kayat kumana mangganti balakad mo kalpasan ngay nakisalaysay to'y linabag te pakasaritaak. Kastiman nga irugik ti amin mangbianaw. Ato yan ti sweldo, Rain. Si kalahangin ti saan pa yan nakasweldo? Imo na nagsweldo dagiti kakaduam, tanala daw kamot ngamin. Thank you, Mamush. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Hoy, babaita, kwartam dayta, nagrigriga mi ti makabulan. Iso ang mangidulin ka nga rod, iti para ken ka. Saan mo ngay pagpadawat lang iti lalaki? Ouch! Ni Mamush, mat. Talaga, mat. Amok nga the boyfriend mo. Ang mga itod mo man aminin ken kwa na ti sweltom. Kasya mo ti bagim di ka unay agtalag iti lalaki. Mamush, ay ayatat ni Melvin. Kan amok nga ayatan nakmat. Kasta talaga. Sakripisyo ti kasapulan iti relasyon tapno agbalin a successful. Charing, diya ka mukan ka. Di ka pulos dumngag iti pamagbaga. Saan laanam na minsan alinuko na katilalaki. Ngam di ka pulos mapagpaggang. Sige ka mata, sige. Of course, try and try, Mamush. Kasana masapulak ti dawan ko na jakmat padasan ti makiin na yat. Iso akul ka lang, Mamush. Taay ayatan nak ni Melvin, Bebe loves ko. Hi, babe! Ada ka man, babe. Anya ti masapal mo? Di na ka di pa unagan di ti boarding house mo, babe? Sige, babe. Umunag ka nga rod. Thanks, babe. Sige, itugtugaw mo pa babe. Anya ti kahit mo? Coffee when no juice. Sika. Oh, grabe mo't dayta na mulagat mo, babe. Sige, coffee langin, babe. Please? Sige nga rod, mabit lang kay timplahan ka. Ay! Thank you, babe. Nagmayat itirik na ti asikasun ti labi-dabi.
Asidegan ti exam mi, babe. Iso ka sa pula ka talaga tinakalagatad. Awan mo't nga ruti may pawit dananang kantatang. Amumot marigrigat kami laeng. Iso ay mayag diti Manila makikasanggasat. Kan agadalak mo na. Amok day ta, babe. Iso nga rin nga imayak dito boarding house mo, ta edad kunti kwarta ang masapul mo. Ha? Agpaiso? One, babe. At dito kwarta, babe. Kompleto day ta. Thank you, babe. Ay na, nagmayata ni Tirik na tarakot mo, babe. I love you, babe. Ay, kilig to the bones. Thank you for loving me, Melvin, my babe. Hindi. Kita anak man. O ha? Coca-Cola shape. To'y napintas adayagyo. Ay, jak amukan ka. Siguro, naggapu ka manin iti ayan tinobium anya. Siyempre, kurang ti aldaw ko na jak makita ni Melvin, my babes. Mudra. Anak ko, sardengam kumanday tangar aramidem. Masakitan ka laeng, no? Makakitan iti babae nga ayatin na day taalalakay. Ouch! Mudra! Grabe mo tayo na panang pasakit yung kanyak. Kasla irururumandakla una yun nga anak yun. Gaputa day ta tinabatad a kinapudno anak ko. Masakitan ka laeng. Iso abayat anasapa pa ay lipate munday di amil ben. Sorry, Mudra. Ngam ay ayat at unay ni Melvin, my babes. Diyak agbiag na mapukaw ko. Ay no, na yun ay Anya nga ta ayat ti aramideken katap no agriing ka iti kinapudno anak ko. Inumam to dagiti luluam no di ka agpanunot ita. Ita tanasapa pa'y anak ko. Yan tinobyo na. Ama, no awanin ti maitid na kanyak, nanang. Padasem lata at imang ibaga. No awan ti maitid na. Agdiskitarak ton anak ko. Pasensya kayo, nanang. San abale, ta igagaod ko ti agadal. Tapno madaanak tumot iti napintas at trabaho. Nasaya at day ta kapanunutam. Di ka pa'y lamakinubnubyaw. Ta isturbula ang day ta iti panagadal mau. Unmot, nanang. Talaga ajak pa'y makinobnobyo. Awan pa'y day ta iti panunot ko. Kayat ko, agtrabaho akpay nga umuna. Tanarigat nun unaan day ta nga ayat-ayat. Tadinak tumapalamot day ta no agriga ta. Apay nga na di mo insapsapa nga imbaga kanyak, Jane. Awan ti kwarta. Kasano, katnam na maak nga dapay la kwartam ta kasusweldom. Kuwa nga min. Nag-examot ni Melvin kat kasapulan na ti kwarta. Iso nga inikak. Hay, anyan, manong Randy. Correction. Manang Rain, kunam. Manang Rain, un-una ti sa bali at tao, ngam siyak akabsat mo. Anya sa bali at tao? Saan na sa bali at tao ni Melvin? Tanobyok dayjay. Mano, Manang Rain, Well, gaputain karigatam nga imbalikas ti Manang Rain. Di ka danag, tagdiskitarak iti kwartang aramatam. Okay, sister? Laeng, Kuwa nga min, mamush. Ag-exam di kabsat ko. Kasapulan na ti kwarta. Masyanak matkan kuwa na. No sana maka-exam. siguro, inunampay la ginobyo man niya. Naggidandamot kami na makasapul iti kwarta, mamush. Ay, taytan, ti bagbagagkan ka rin. Di kamot ngamin agpampanunot.
May lumlum ka lang iti utang. Kapwede na yan, obyom. Mamush, bumali akpay laang, please. Kasi mo't ni sisteret ko no saan na maka-exam. Kasta ti aramid ko, Mang Bianong. Una agpay tinubyok a panunutan ngem ti kabsat ko ta nainlabak at talaga ken ni Melvin. Panagriknak ket sa anak nga agangas no mapukaw iti biyag ko. Isu nga ikagkagumaak met nga ipapaay ti amin a masapsapol na tapno awan ti rason na amang talikod kanyak. Kay, Wan? No kasta nga rod? Oh my ka, kuyugan na kamapan iti grocery. ha? Anyo ti aramidin tayo dyan? Agrampata. Agpa-manicure kan agpa-pedicure ta. Ha? Sika talaga. Siyempre, grocery ta Grocery nga rin ti papananta. Si kamot, babe. Tinatanong pa ba yan? Kwa, medyo nasakit ulok. Iso nga jacket ti rumor. Ha? Mabali na si kalangan ti mapana-grocery. Anya? Kwartak lang arudan ti aramatek? May sakpay? Di nakuyugan tapno tulungan na kumamat? Ay, pasensya ka. Nasakita talaga ti ulok. Amang ano matalimuda ako kay di grocery. Kat isupay nga sa sikaswan. Jakmot kaya ta marigatan ka, babe. Wow! How sweet! O sige nga rod, babe. Siya klangan ti mapanag-grocery. Orayan na, babe, ha? Agluto ak pa iti kananta. Nanang, agawit ka din ni Manang Rain? May saka mo, Jane. Konsintidor ka. Ha? Anya amanang rin nga ibagbagam. Kastamot ngamin ti kayat na ayawag ko kankwana. Saan mo't akrimen no awagak iti kasta? Bayan nyo latan ta isumot ti makaparagsak kankwana. Ay na, jak amo iti dayja kabsat mau. Kayat na ti palukloko iti dayja Melvin. Nadnadlaw mo't akwarta lang ti kayat dayja Melvin kankwana. Anya nga pano kasarita yun ni Melvin, nanang? Ibagayo nga adaywanan ni Manong Randy. Ay, pampanunutek mo't day ta anak ko. Ngamjak mo't amo no sa dino ti pagnanaudan na. Saan mo't nga ibaga jay kabsat mau? Amo na ngamin kat akasaritak day ja Melvin. Baybay tayo latan, nanang. Tauray anya pa'y ti kukuon tayo. Sigurado asaan tumot la dumngag ni Manong. Saan ta mauma amang bagbaga anak ko? Bareng no dumngag tumot laeng jay kabsat mau. Adong nga ron tinakan ko. Kayat mo, tainal daw nga umay ka ilutuan. Namalpas ti trabaho iti shop ni Mamush. Agdiretso ak ditoy. Urag din natan. Ha? Kwa, sana. Amumot nga agad atalak pa laeng. Ay, sa bagay, asidigan di pa nagturpos mo. Basit la kimboten, ag-graduate kan. Wen, apagbit lang tiyal daw mo, Ryan. Makagraduate ak tumatan. Ha? Makagraduate ka? Wen, makagraduate ako ni tinagado agastos. Agbabawi ka kading agas-gastos para kanya? Ni, saan? Anya ka din nga ibagbagam? Iti oray kaano man, jak to ababawi amang tultulong kan ka, babe. Thank you, babe. Ada ka di pa'y kwartan dita? Awan nga minin na pulos ti kwartak. Ha? Awan nga rodin ti pamasahe kasumra kiti pagadalan. Kasta ka di? Kat no nagdakkal dyan, ko kan kayo di na panalawas. Ado nga minti babayatan ni ti pagadalan. Amumot ng di kuleyo. Nagado ti paggastusan. Saan ka di? Ala, sana bale, tadapay mo't basit nga iduldulin ko ditoy. Isupay lang talaang. Ay na, nagsingpot ka talaga, babe.
Oray may sa ti babe no kaskan ka ti kinasingpat. Gaputa na singpot ka, Mat. Babes, bebe loves, I love you. Pag nanaudan tayaw, Ha? Kasta ka di, Mudra? adda iduldulin ko angem usarin mo't di adem para iti panagadal na. Ay na, sapay awan igam ko akwarta, Mudra. Anya, Un, Mudra. Nagado nga ti masapsapol ni Melvin iti boarding house na. Iso agim matang akon ay anyan anak ko. Una umpay ti lalaki ngem ti masapsapul dito'y balay. Mudra, please. Saan ko man nagsakit tinakam yo? Saan na bale? Mangremedyo ak iti para iti pagabang tayo. No kasapulan nga ag double jabak, aramidak. Si kaanti nakakaasay. Gapo iti sinerek mo a relasyon asaan ka asiguradaw. Ay na, nagmayat ka si Pangulan, ababaita. Mamush, please. Di na kumamutong Nagatiddugan ti listaham kanyak. Kasano nga niya mabayadam da ito'y? Sana balit graduated ni Melvin. Mabayadan kanton, mamush. Ay na, diyak amukan ka. Kasano ko mamabayadan na graduate da ita Melvin? Basta, mamush. Ipasiguradok daytaken ka. Isagunot kansan. Tapno agreeing ka iti kinapudno, Rain. Ay, saan na, mamush? Madadal ti prettiness ko na isagunot na. Please, pautangan na kuma. Bayadan kanto in the near future, mamushki. Che, near future ka dyan? Far future ko isut amok babaita. Nasingpat ti Bosco Mang Bianong. Oray maluksaw kanyak, pautangan naklata. Naglabas nga raw ti bulan, urayon mila ngayon ti panagmarcha ni Melvin iti panagturpos na iti kolehyo. Ngam dimteng ti pandemya kat nag-lockdown. So, Jack, nakapkapan iti ayan ni Melvin iti no mano bulan. Okay. Mudra, madanaga na. Jack mo tin makontak ni Melvin. Dayta, ti kunkunakken ka anak kaw. Mudra. Sigurado asaan mo na makuntak apulos dayjay. Di ka kumamatag sa iti kasta, Mudra. Matanaga na klang aruden. Ngam kasta pa ilat ibagbagayo. Anya nga ruti kayat asawon ngay no saan mo makuntak. Siyempre, di na kan kayat makasarita. Rumuarak langen, tamapanak kita ayan na. Anya, agbuy-buya ka kadi iti news. Wen, Mudra. Makitkitam ti mapaspasama kiti sa nga lubungan. Ha? Kita lockdown, rumor ka pa'y laang. Nayunam kit din ti problema ti gobyernaw. Kasano kat madanagan ak una yan. Jack pulos makontak ti number ni Melvin. Kalpasan na, saan nga activity social media? Nagadun ti message ko kan kuwana ngam di nabasbasaan. Ang mga naanyakit din tinapasamag kan kuwana, Mudra. Naglawag ti mapaspasamak ken kuana. Na-amnesyan. What? Na-amnesya. Iso adi na kan malagay. Dahil ta siguro ti epekto ti pandemic ken kuana. Uray utek na pandemical. Delikado pa lang ti rumwar, manang Rain. Di kan rumrumwar. Sana bale, ta medyo limo kay daitan. Mabalin kong tirumwar. Komplet mo ti face mask and face shield ko. Apay ngamin arumor ka pa lang Napatig ti papanak. Sana ka makatalnaging gajak makita ni Melvin. Ay na, isarsarak mo ti karadkad mo. Matayak matlang nga mang pampanunot na niyan ti kasasaan ni Melvin. Iso di nakarod malapda na rumwar. Ay, unay kamutan. Basta di kayo rumrumuar, ha?
Bantayam ni Nanang. Ang mga numakalagip kat surutin nak. Agawid ka nga rod adagos, ah. Wala ka di. Sana masapula bilinan nak. Ta sana makadambal. Sana makaawan. Melvin? Lukatam ko matay toy. Melvin! Lukatam da ito'y kunak. Please! Sana ka pumanaw no saan mo lukatan da ito'y. Kaya't ka makasarita. Agyaman nagtalino katamot lang tiri daw, babe. Social distancing. Ha? Ang mga nasagap mo dito virus, narigatan. Babe? Madurmanak nga awagan mi ti babe. Isa nga balin ka di na kon awagan na di kasta. Yaks! Kalpasan ti amin. Iyaks, kung kunamkit din kanyak. Nakalpas ka lang, hindi pa nagadal mo. Iyaks, kung kunamon kanyak. Lipatan na kon rin. Anya? Arapap ko mo ti maaddan iti bukod ko a pamilya. Aday ti makon ko na apudpud no a pamilya. Ngem, di mo ba itaday ta kanyak? Ta bakla kakat nga rod. Awan matres mo. Saan ka nga ganak? Iso dinak may payan iti anak. Ken dita makabukal iti pudpud no a pamilya. No makilinlino ko aklakan ka. Ayop ka! Pinagayayamam lang ti kinarukup ko. Pinagkwarta naglaing ayop ka. Pinangnamnaman naglaing iti awas. Son, di mo pagsasawa ni Melvin. Aglablabs kan. Sino tayo na babae? Iso ti pudpud no nga ayayatak. Kan iso ti kadandanak. What? At nagkatandam? Ayop ka! Awalan kayo tibain! Ayop! Subardan kan. No di mo kaya't apapidot ka kadagay ti pulis. Umano kan? Nakarkaro ka tayong virus. Iti araramidan. Sikat ti virus iti biyag ko! Malangang lilaw! Ayop! Apaglepas na laang iti kolehiyo kat insukat na kaon. Nakadkadlaw kwarta laang ti kinayat na kanyak. Amok matkit di dayta mangbyanong iso nga inaramid ko ti amin tapno ayatan naklaang ngem awan la tagayam. Timayab amin dagitay nagregregatak ngayon inted ko kankwana. Kayat ko asingiran ngem kasano. Awan ka day ti karbengan ti kaskanyak maayat kasi ti ayat nga ipapay ko. No siyak amang pampanunot, unfair, tajakmat nagayatan ti kastoy kinataop. Saan ka day mangbyanong? Kaya't kumanadenggan ti kapanunutam. To'y pagayam mo, Rain, iti Metro Manila. Ti kababalin may papaniti homoseksualidad kat maiduma manipo diti henerasyon iti maysa henerasyon. Idi unanan no kay daan ti maysa alalaki, ti pada na alalaki, agpada da ang mapapatay, ta nakarimrimon tinaramid da, isu damatlaang taking basol, iti bukod da nga ipapatay. Umay ko idatag, kastoy man ti Rogina Mangbiyanaw. Kasano ngay, Miko? Nakasarita man ka din dagiti dadakkel mo, maipapan iti plano ta pa nagkasar? Saan pa Ibagak pa'y lakadakwada. Denggek na niya ti makunada iti may papaniti plano ta. Kaya't dagiti dadakkel ko ano agkasartan, masapul adumanon kayo iti lugar ni. Ijay ang mapagsasaritaan ti may papan iti panagkalay sata. Sige. Taibagak day ta kada papangken mamang. Or-orayan nga minin dagiti dadakkel ko ti panagkalay sata. Ta saan da matakayat nga agdandan na taratan iti agnanayon, asaan tapay ang nagkasar. Sana bale,
Tagkasartan tumatlaeng. Jakmat itulok asaan ta ang makapagkasar. Kasi nga agkasar kami. Anya? Saan mi matakayat nga agdenden na kami latan asaan kami pa'y ang nagkasar, papang? Mas dawak mat ngamin kada kayo. Tao pa yan nagdan na kayon kat saan kayo pa yan nagkasar. Di kayo makaururay. Papang? Katanya nga rod ita. Anya ti kayat tiyo ang maaramid. Mapantayo iji lugar da, papang. Kas panang respeto ka dagiti dadakkel na, rumbang adumanon tayo, kat kasarita tayo dagiti dadakkel na. Masapul pa lang ay ti kasla. Wan papang? Nang runa ke babae ti anak da. Malang harod na. Dumanon tayon tong harod no kasta ti kayat tiyo. No kasta, imanugot dagiti dadakkel mo agkasartan? Wan Iso adumanon kamin ton iji lugar yo, ta kasarita tayo dagiti dadakkel mo. Sige nga rod, ta ipakaamok day takadanan ng kantatang. Padpadaanan da kami ng ti panagkasarta. Sana bale? Tadumanon tumatlaeng dayta. Agkasartan tumatlaeng iti mabiit. Wen tauray dagiti kakabagyak kat kanayon adamaganda no kaano ti panagkasarta. Tunggal agbakasyonak iji lugar mi. No, agdamagdan tumanen, ibagam ang mabiitan. Ta mabiit mo ten talaga. Hello, anak ko. Tatang, kumusta kayo ditan? Ay, Kurt, mayat lata, anak ko. Uri kas no. Napigsa kami latakin ni nanang mo, ta makatrabaho kami itinal daw. Nagsaya atan adang ganday tatang. Pagyamanan tayo launa iti na Marswa. Ti inal daw apigsa nga ipapaay na kada tayo. Kurt, mate. May mayatan tinapigsa ka na yung nagtrabaho. Ngam ti saan na makatrabaho. Husto kayo launay tatang. Oh, hape nakawag ka. Imbag man ta nakalagip ka, kasi. Kung amin tatang. Kaya't ko laang nga ipakaam mo. Dumano ng dagiti dadakkel ni Miko dita lugar tayo inton umay alawas. Kastaya. No kasta, damat lang ti plano ng agkasar kini Mikaw. Wen tatang, kaya't may talagang ti agkalaysa. Kan amo kaday tamot laang ti kayat yu mapasamak. Launay kaya't kung agkasar kayo, kini Miko. Sana kasta nga, agdenden na kayo latan, nasan kayo pa nagkaskasar. Isa na sa launay no dumano ng dami ko dito'y balay. Kas pa ng respeto na mutan kada kayo adadakkel ko. Dayawag, ti kasta kababalin ni Miko. Taore nagden na kayo, asan kayo pa nagkasar, kat adalat na respeto na kada kami adadakkel mo. Iso nga orayin mi nga rod, idadanon da dito'y lugar tayo. Tanagbayag mo ti panagsarsarita yaw. Kunanang, umay kanon dumanon dami ko, kan dagiti dadakkel na dito'y balay. Tapno ba pagsasaritaan na, hindi may papaniti pa nagkasarda. Ay kastaya. Nalagip damot laang ang ti agkalaysa. Wain, bakit? Iso akasaok dagiti panglakayin tayo, kan dagiti dadumapay kakabagyan tayo. Tao may dando diti balay no, dumanon dami ikaw. Sigurado ang maragsakan dagiti kakabagyan tayaw. Numaamwan da daytoy. Tas ang kauray dati panagkalay sa damikaw ken kasay. Uwan nga raw. Iso asa nga ilyen tayo itong arod, dagiti umay dumanaw. Papang, nakasagana kayo ka din iti dadanon tayo iti lugar da kesi? Uwan nakasagaan na akon. Kan may saan mo ta sagsaganaan dayta. Mapantayo lang mo't makitungtong kadakwada. Urayin dan ti dadanon tayo, papang. Excited dalaw na yun aya. Gagangay na ata. Agsasango kayo nga aga-abalayan. Sana bale, nakasagana kamin kan ni Mamangyo ang mapandumanon. Agyaman akto, manugot kayo nga agkalay sa kamin, papang. Alangan mo ta saan kami nga umanugot kat imuna pa yan di pa nagdanayo. Papang? Sana bale, malpasan ti saritaan kat orayin tayo lang ti maikadeng nga kaaldawan ti kalay sayo.
Nugot kayo kaday, ngayon to no may atawain, ti panagkasarda kasi kan Mikaw. Ha? Ito no may atawanan? Oo na, tawan mo urayin tayo sa bali, ti panagkalaysada. Ken imo na pa yun, ti panagdanada. Iso ngayon to no may atawan lang, ti panagkalaysada. Si Kangay kasi, umanugot ka ngayon to no may atawan di pa nagkalay sayo. Uwan papang. Noan niya ti mapagsasaritaan abulan kan tawan, umanugotak na rod. Awan mo't gaya man di parikot. Iso ngayon to no may atawan nga rudan di pa nagkalay sayo. Sige, sama rin to no may atawan, ti panagkalaysada. Tapos sa nabarigatan dagiti umay makiboda nga agapo ka dagiti agduduma lugar. Tapat check. Adumot laeng ti kakabagyan niya o kan kakabagyan may ti tumabunaw. Sigurado da ita. Isa mayat nga no summer nga agpaiso ti pakaangayan ti kalaysa. Tapno saan naparikot ti bagyo asumangbay. Ni Miko magpianong. Aging ka nagpaspasa naglabas tel daw, kat nadanon ti kaldawan ti kalay sa may. Ngem awan ti napasamak akalay sa ta na itantan. Nagado ti rason dagiti dadakkel ni Miko nang runa ti amana. Agduduma arason, iso nga awan nga rod ti naramidan may no di tinangitantan iti panagkalay sa may. Katirigat na, nagrigat akasao da katugangak no gamda nakasarita dagiti dadakkel ko ida. Sandamat nga available, mangbianaw. Pagnumuan man ay na panagkasaryo ni Miko, kaslawan mo ti gargaraw da. Ado nga minter aramidon da tatang. Ket da kamay, awan ka diter aramidon may. Tatang. Sang kadamag, dagiti kakabagyan tayo, no matuloy ti kasaryo ni Mikaw. Ngam jak amot isungbat kaw. Ta kasanaw, awan mo ti makisao kadakwada. Awan mo ti amo ka makagapo tapno sana matuloy tatang. Kasaritak man nga raw ti aman ni Mikaw. Jak ngaminan mauray ti panakisarita da kadakamay kininanang mau. Nalabit nga dati napatag anapanan na, tatang. Amo na kaday ti papan ko jayan da. Imbagak matkan ko na, tatang. Apay nga rod nga, yajak na danaon. Pasensya kayo lakuman, tatang. Sana balay, no busy launay ita, sadbot siguro busy numadano ng tikalay sayo kini Asay. Oo, tatang. Alangan mata maitantan man na hindi pa nagkalay sayaw. Nagmadin nga no kasta. Si, Ha? Apay nga yakas tamat tan papang. ato ti rumbang nga si kaswag. Kan mas stress ak launay ni ti kaado ti parikot asang sangwag. Ngam papang. Saan bale, ta saan mo't amang umpot ti agsuksukat atawan. Ha? Ato ti panawon na panagkalay sayo. Madi ti agkaskasar no ado ti parikot asang sangwan. Ta mga no pasig to aparikot ti sangwan yung agasawa kabayatan ti panagdanayo. Sapay, nagadun kakabagyan tayo kan kakabagyan dati mang namnama nga agkasar kami. Saan bale, ta may lawlawag mat kadakwada no saan pa ila matuloy ti kasaryo. Napatpatag ka di ti parikot asang sangwan nyo? Ngam ti panagkalay sa amin, papang? Imbagak matan, saan anasaya ti agkasar no ado ti parikot asang sangwan ti pamilya. Ta parikot tumot ti agnanayo na sangwan nyo kan ni kasi. At da ka mat kasay, sumarunong ka din dami ka o kan dagiti dadakkel na. Nakasagadan di bagatang ama parte adingwan inton kasaryo ni Mikaw. Kwa tatang. Mayat ta insapsapam ti may diti lugar tayaw. Ta sumasarunon da balayan ken ni Mikaw nga umay. Tatang, saan nga umay da katugangak kan ni Miko? Na, ayapi nga kasta. Kasano nga agkasar kayo kini Mikaw no saan mo't nga umay di mangikalay sa kan ka? Kwa tatang. Saan ang matuloy ti kalay sami? Anya, manain? Saan manain na matuloy? Kasta ti kuna ni katugangak a lalaki. Taado kano ti parikot asang sangwanda. Isa maitantan kano manan ti panagkalay sami. Naggalasmatan ti kasta nga aramid ti tao.
Nakasaganan dagiti ninong yaw, kaskada ninang yaw, para iti panagkalaysayaw. Kanuray dagiti kakabagyan tayo. Nagadon ti agsagsagana nga umay. Ta saan mo't atagad ito'y amen, dagiti kakabagyan tayo. Kalpasan na, saan man na namatuloy. Isumuti ko na ni katugangak. Ket mabalin nyo latamot tagkalaysa ni Miko. Ngauri awan dagiti dadakkel na. Naustuan kayo matan ititawan nga agpadpada. Madi ano saan da ato mabuno tatang. Amang ano pang rugyan day ti dakkel ariri. No patuluyan milata ti agkalaysa nga uray saan da nga umanugot. Sapay nagado kano aparikot ti sangsangwan da. Narigat mo't no dagdagan mi ti parikot da. Imbag ko man no makisarita da kada kami kininanang mau. Nga bawan mo tagtagarida. No tao da ko makasasao. Isuda ko mga rod ti umay makisao kada tao. Anya pa ingay, kastalatan na kanayon, agkaratantan. Kasla may gagagara pa kit di asa na matultuloy ti panagkalaysada. Apay, nakadagdag sin lao na yun ay ti parikot da balaya na sangsangun da. Takalaysa pa yun dagiti ubing tin sakripisyo da. Anya kanu nga min ay ti parikot da. Diyak man namaw, awan mo timbagbagada. Kasla nga ro nagpampambardalayan. Sayang ti panagsagsagana tayo. Nakaungot pa yun di pagkatangan tayo kumay didingwa na maparte. Ta reserbada kada tayo. Nagatang kumapay iti dakdakkel no intada iti sa balay ta kanginan ti dingwan. Ay, anya nga rod ngay. Awan mo ti maramidan tayaw. No saan na matuloy ti kalaysa. Hey, makapasuron nga rodan. Saan anasaya ti kastay ti kanawidan tayo at ribaw. Dakas ti kanayo na may tantanta na kalaysa. Talaga, maat. Kanrumbang atakdaran no anya tinagsasaritaan. Malaksaid no nadagsin launa yung ti makagapaw. Iso asaan ang matuloy ti kalaysa dagiti agkasar. Alaglagan ko matirik nana. No kasarita dagiti dadakkel mo ida. Ha? Timadi ngamin, kat saan pulos akasao dagiti dadakkel mo ida. Ta isuda ko matirumbang nga agsasarita. Ta isuda kat nga ron tinangikad ng idi, iti kaaldawan ti kalaysa ta kuma. Ado kanumat ngamin nga aramidan ni Papang. Iso asaan na masangot ti mapan makisarita kadagiti nadakkel mo. Iso day jay, saan nga agsasao ni tatang ko. Anya nga tanong kasartalatan adat-data. Anya? Tapno saanan ang maitantantan. Agkasartalatan adat-data. Adalakat dua aparis nga sponsor ta, mabalinan. Amumeten asaan nga umanugot ni Papang iti dayta. Dinalakit di itulok nga agkasarta adat-data asaan da akaraman. Kanayon mo't laang ang maitantan ti panagkalaysata. Di datalaangan ti mangituloy. Makapagkasarta mo't nga uray no awanda no bilang. Sa bali ti ugali ni Papang. Kayat na, no anya ti mapagsasaritaan, iso nga rod ti matungpal. Kasta ti kayat na. Ngam isuda mo ti saan amang tungtungpal iti mapagsasaritaan. Iso nga agkasartalatan adat-data. Riribok ti ipaay na dayta. Kat jak met kayat nga agbalin ang nariribok ti pamilyata na bilang. Sana bale, takalay sa laang matenti kurang kadata. Ano nga rod manin nga iti kalaysayo kinimiko? Ha? Kwa? Adda ka di manin date no kaano ti panagkalaysayo? Jay pudpud no panagkalaysayo Kwa insan? Saan pa'y ana pagsasaritaan ti panagkasarmi ita? Sus, kunak noon una kang agkasar ngam siyak. Ngam inununaan ka pa insan. Tatinawon mo't ngamin amay tantantan ti kalaysayo kinimiko. Anya? Ay ti maramidak insan. Diyak mo't nagayatan ti kanayon apan nakaitantantan ti kalay sami. Sa bagay ang may mayat kumaan no saanin ang maitantantan. Tamalas ti kasta. Uray kasano ti ayat ko ang maituloy ko matikasarmi kanimi ko. Ngam saan mo't amabalin apatuluyan milatan adakda kami. Ta sigurado ageran dayta iti nagbabautan mi kadagiti katuganga. Kasyon. Ta
Makapa-stress ti mangsungsong bat kadagiti agpapada sa ludsud da, maipapan iti panagkasarta ka no. Kasano ngay? Nakasaom ka din dagiti dadakkel mo? Uwan. Anya nga iti imbagadaken ka? Awan mo. Awan ti imbagada no kaano manon ti panagkasarta? Awan tinadakdakamat ni Papang. Anya nga rod nga ti plano itan? Agkasartan to latta, Kaano pa'y? Kaslawan mo ton ti mapasamak akalay sa itinagbaotan tamiko? Kasla saan mo't nga interesado dagiti dadakkel mo apag kasarundata? Kasla dapay ket din igaggagara da saan matuloy ti panagkalay sata? Amang ano sandak mo't akayat para ken ka? Sikakit di atao, tila ibagbagam. Apay kumaasaan da kaakayat kat agdenden natan. Wan talakurapay kami laeng. Idinto tadda mabalin nyo. Di adal kayo amin nga agkakabsat. Saan mo't siguro akasta? Iso asaan kumaaday ta ti panunutem? Aw-awaten talatta kuman no anyaman tirasunda. Isa, tamay tantantan matlatta na kanayon. Diyak pekit din kayat ti tumabuno kadagiti pasken pangawawisan dagiti kakabagyak kanyak ta agpapada ti saludsudan da may papan kanyak no kaano kano ti kasarmikan ni Miko. Nagrigat asong batan, tadyak amon no matuloy ti mapagsasaritaan kaldawan kumatikallay samay. Makauma mang biyanong. Diyak mo narigat ti mang namnamalatan no sana dumanon ti eksaktong aldaw. Awan mo ti sasaod abalayan. Ket amumatin ti ugali tagijay. Awan ti sasauda. Inton kwan, makigtot tantulangan iti sumaro na mapasamak. Lakay. Nga ti dayto atawan. Sana ko na makigtot itanya mo na dumano na damag. Nang runagat awan ti sasauda balayan. Ay anya laengen nga ti makuna manen dagiti inawis iti kalay sa dakasi ken mikaw no saan manen matulaw. Makamudan, sandamutan nga ubeng. Kabalan dantag kasares isuda. Ti maitantan manen ti panagkalaysada. Ha? Apay anang ibaon iti umay ditoy? Anya timbaganaken ka? Permi ka no ti stress ni Papang, ken nagado tinaggastusan da. Ha? Apay ka no? Agsaksakit ka no matin ni Mamang, kat dayay. Nagdakkel ka no tinagastos da. Ha? Ipanda ka no iji Manila nga ipaagas. Aguray ka man. Kasano ko mga agsakit ni mamang? Kat kaano laang di irurwar tayo anapan nagpaspasyar. Diyak ammo Kastamot ti imbaga jay imay. Diyak ka mo, Miko. Kasla agar aramid laangan itirason ni papang mo, tapno saan laang amatuloy ti kasarta. Ha? Di da pala idirect sa asandak akayat para ken ka. Iso asaan damot akayat nga agkalay sata. Saanan mabili day ta arasunda. Gas-gas daytan. Ti nasayaat. Mapantalangan ijay ayanda Papang. Tamapantakitaan ni Mamang, nupod no nga agsakit. Iti anya pala agapo. Nadnadlaw mo't nga agararami dalaangan iti rason. Tapno saan matuloy ti panagkasarta. Makauman, Miko. Manon atawan matultulag ti panagkasarta. Ngam namin anumoten itantantan. Kastalaktan akanayon. Papang, kumusta ni Mamang? Kwa, mayatan. Napan kayo ka di Manila? Kwa, saan kami natuloy tamayat matandirek na. Ne, kunak man no nakaro ti sakit na. Kasta amat ti amok nga mayat matan. Nagbindot la siguro dyan ang tamingkan ko na doktor. Ti amo na no nadagsan ti sakit ni mamang mo ngam saan matgayam. Iso aday jay, mayatan. Ay. Apa yan? Ada parikot mo? Kasano, limabasan ti kaaldawan kumatikalay sa amin ni Casey, saan manan anatuloy?
Tako na ayumit nga adda sakit ni mamang anadagsen unay. Naimbag nga rod taawan. Naimbag ta kamali ti imbaga di doktor kanya. Ngem ti pa nagkalay sa ami kumakin ni Casey ti saan manen anatuloy papa. Ang Katanya ko ma, sana balit ang nagadumot ti tawan. kasta kadilat ta nakanayon papang. Nagadungag paiso ti tawen. Ngem nagadumot atawan ama itantan ti kasarmi kan ni Casey. Anya kumangay ti parikot iti daytakat agdenden na kayo matan. Agkasar kayong tulatan o panawanan nga agkasar kayo. Gasam nga itan namin ano ana itantan di kasaryaw. Sana ko na naklati ta, tamuklatan ang maitantan manayin. Narigat mat ngamin no agkasar kami idi. Kat nagsakit ka no ni katugangak iti nadagsan. Ngem, joke only mo gaya masakit. Ha? Nagmaday. Imbag pa ti marigriga, tamay sakripisyo da, kan kabalanda pa kasaren da kita nagda. Ngam dyan da mabalin na pakikamangam, di na kayo pa mapagkasari ti anak da. Tatang, Sana nasaya ti kastoy iti tribo tayaw. Kaslaki din inlibre kang anak kau. Kasla libre ka latang inala ni Miko iti den nami adadakal mau. Ta di na kaman lamay kasarmait. Di na may pa iti rumbang para ken ka babae. Kan kas palang padayaw kumamot ken ka. talaga siguro ang naituding nga agdan na kami laang kanimiko. Ngam saan kami nga agkasar. Sana mabalin No di na kayo kaya't apakasaran dagiti dadakal ni Miko. Agkasar kayo dadakda kayo. Dahil talaan ti solusyon dahita. Makapagkasar kayo nga oreawan da. Ngam kasano naguraan na kami, tata. At dakadakwadan ano guraan na kayo? Tinapatag kat saan nyo agurguraan nida. Kan karbangan nyo tagkalaysa. Nang runagat naustuan kayo mo iti edad. Jak itulok ngagnanayon nagdenden na kayo kinimikaw asan kayo pa nagkasar. Iso ngagkasar kayo nga raw nga ore asino pa timang lapad kasay. Kanayon, kumusta nilakay ko, no? Anyat ibagbagada katugangak kan kwa na, ngem awan kanumat ti masasauda may bapani ti panagkalay sa mi mangbianong. Anya nga ta ti kasayaatan nga ramidon may, rumbeng lang ata nga agkasar kami, adi binibibiyang da katugangak, denggek man ti kapanunutam. Ket nakasarak iti napateg banag. Kay papanan na ibaga ti Biblia nasaya at ti agasawa. No talaga kayat yu ken desidido kayong agkalaysan panagkunak naustuan kayo matan iti tawan. Kat no mariknayo asana na inkalintegan ti panangitantantan dagiti agbalin na katugangam ti panagkalaysayo mabalin nyo latan ti agkalaysa. Pagsarita nyo dahi takin ni Miko kat no manugot garaway